Bamwe ba MCAs bakuorotwa ndene mbunge ya kaunti ya Meru batongeretwe ni Lucy Mukaria ni borita atongeria bakuma rutere ruru rwa Kirimara bategetikire kugabunwa gwa Kirima indi barungame nyuma ya munini wa rais na Professor Kithure Kindiki bakiare bugite kwa miaka rutere ruru rwa Kirimara ni ruithirite rukigwata rungi mbaru na nande nikagita kabo kuthwa bagichokia njara Gakimutegi na achemanite na atongere baba na tuthuranira ripoti je. Bamwe ba MCAs bakuorotwa rio Lucy Mukaria bakuromba tongorio amwe na kariba Mount Kenya West kuwatanira bantu kugaukanagia siasa nuntu bagite giki kia munini wa rais. MCAs baba baruga batore kuwata gikuyu mbaru kuma kagita ka wathani bwa Kibaki na thaino borera bareta gikundi rio bakuona bathukane. Rira murima jwethiritwe jukitongairwe ni antu bakuma Mount Kenya West Ameru tubauma nyuma batu tutauma nyuma ya Kibaki tutauma nyuma ya Uhuru Kenyatta kinyarire riraringerwa Gachagua no turamuringirite kura twinde na ndende wona nde antu bakosa no ora bakosa na gisiasa umari uga tutekereru nya twi muntonge kuma Mount Kenya inyabo iba consinde Mount Kenya East ere part of Mount Kenya ni nte kuga ni athurano ndiuga atiri rire gita ria muntu kwetho umite mutongeria kwetho umite Mount Kenya East West ni igwinya yo part of batwi Ruto athithia bwega muno gite kiu gitaritirwe kwa murima giacokirwo murima so katobateri gwetho atugicogagia nkatho tukauga Ruto na onile na eregitio rwarie rwa baritie rwa gutuika itebira bikeja katika murima bila bikeja Mount Kenya bionde bie na gutikio kiaritwa kinya kimwe itukwenda kinya bona nde beja gutuikira katheti getu jora tubekagira kao kagita kau kangi nkurukia tongoria babe bakuromba Meru kuwatira gite giki nuntu ibaba kugunika bari ba mbere na twategeri tukuona arangorune takatomba kula turakwe kuingeria kuna ndende ngenda batu tugwatanira antu ba Meru antu ba Mount Kenya East tumbe kula tukere na kaju kamwe tukiugaga turenda gukaria mwana wetu at this particular time nontu ara akwe kuona taka 2032 tumakwa tuna president au mete Meru kankwenda kuria Meru bonde tukare nyuma ya Kithure Kindiki His Excellency the Deputy President of this country tukare nyuma yawe nonto kuringana na miaka era ndakarotongerie ne imbije ore buketho bwina mutongerie strong as a community no maendeleo ja ketho aje ingi ikire babwi na batu igita riri tucokerie President William Ruto nkatho nonto bagutwa Kindiki ari mutongeria wetu igita jari ng'ombe rego kamwa kemenya irwa niero magwe rara nekaye wakinya irio kenda yumba kuriteria narua thirikari atu nio tugwatirite kani ko gagita ka tuthiete tukwiriritie utongeria bubu nene ndene ya Kenya na toruga atire mugate isaindi eto juri ntegwetikia kuri muntu omuritu omba kunenkerua mugate ata barite boborere MCA Lucy Mukaria kuretete utethio bwa roka na itekire cukuru ya primary ya Ribui untu bura bukathitwa nene na aciari amwe na arimu tuthoretwe twina thina inene ya ite notinga currently we appreciate untu ana betu bakaomba kuthoma bwega bakaria ntu comfortable nontu mwana ati comfortable kinya kiria gwitanwa atiomba kukwata bwega otherwise we are so thankful we nkuromba aciari bonthe bari Ribui primary school bochio miena inya ukagita mwana utigwa nja ore ona Lucy agita ntuku cionthe akauma na rau mejite kubumberia kenda na betu mbokura au no tukarita mandaktari ni tukarita kinya the next president yake ngi korweja kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru Njuma ni ukambitaga Gakimutegi.